Son uns peregrinos moi especiais. As embarcacións participantes na cuarta peregrinación marítima de cruceiros organizada pola Deputación de Lugo e o Club Náutico de Foz. Unha ocasión inmellorable para presumir dunha das xoias da provincia lucense, os seus 100 km de costa. É unha forma de promocionar os portos da Mariña que están como un pouco a parte do que é a zona atlántica, e aquí temos unha costa maravillosa que hai que promocionar. Unha singular peregrinación na que participaron preto de 20 veleiros e máis de 100 persoas procedentes de toda Galicia e Asturias. Tivo dous puntos de partida, Viveiro e Ribadeo. Foz foi o lugar de encontro de todas elas. Eu salín hoxe pola mañá de Viveiro ás 9 da mañá. Entón chegamos a Burela, trouxemos unha tripulación, deixamos unha tripulación en Burela e collimos outra, esta que traemos agora mesmo, o barco este, o Cucú. Nosotros hicimos un itinerario Ribadeo-Foz, parando por en Rinlo, en las catedrales, baño incluido, por cierto, porque este es un día divino, y luego entramos, volvimos a salir con otra gente, estuvimos por la zona de Foz, y luego hicimos este paseíto que se hizo antes de entrar. Acompañou o bo tempo, o que tamén animou a medio cento de persoas a participar nos bautismos de mar e a seguir a peregrinación a bordo de 3 veleiros que de xeito gratuito facilitou a organización. En estos momentos pues estamos viendo unos veleros que están con gente que se apuntó a lo largo de la semana y dan una vuelta por aquí, por la zona de Jazz y todas las playas de Foz. Outros xeitos, sen dúbida, de gozar, por exemplo, de praias tan visitadas como a Rapadoira ou Jazz. E que pensa o público participante? Ha sido un día estupendo, nos ha acompañado el tiempo, el mar, todo. O sea, que maravilloso, la verdad, con ganas de repetirlo. Había muchos barcos, mucha gente y no había mucho viento, pero el mar está moi guai. Ver un barco non é de regata, é estilo cruceiro, vas máis a gusto, non se move tanto, vas dando un paseo, disfrutando. Porque é unha pena que teñamos esta costa, estos mares, que os de aquí que non aproveitemos. No sé si ha sido cosa de la Diputación o del Club Náutico, pero me parece estupendo y además es eso, para que la gente conozca otro punto de vista de la costa, claro. Ademais do aspecto lúdico e deportivo, o evento tivo un claro componente reivindicativo. Dotar os portos lucenses, e moi especialmente o de Foz, de instalacións axeitadas para que poidan atracar todo tipo de embarcacións deportivas. Nosotros nos centramos en la vela porque quizás son los barcos que más dificultad tienes para entrar, para encontrar amarres, y queremos demostrar que el pueblo o que un puerto como el nuestro también puede acoger veleros si tuviéramos el calado suficiente. Sí, y la cuestión de calado no es una cuestión de barra, es una cuestión de calado en los puertos, en las darnas. Tras a entrega de agasallos e trofeos aos 3 primeiros clasificados da regata que se celebrou a chegada a Foz, acto no que participou a vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, as embarcacións partiron o domingo desde o porto cara aos seus lugares de procedencia.